Oh yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai EKAI TUNEENE kwa masito nito Robert Mwe EKAI kalaka manaka kuyo kambani na umundi no mndani mutavase by the way wakeli Twitter wakeli mudeu na nina mweni by the way very special na nina mweni pia mwide ito mwikulia na ni ukwatie kamanya ikendaweza kuidia ni watu tembelea studio situ EKAI TUNEENE na watu kwitha tuine nanya nake so mashabiki maitu nienda umukwatia ola ita waweni by the way mwikalende ikendaweza kuidia ni twane na niya mudanyani wa umundi so nienda unenga mweni waitu kamanya ikendaweza kuidia pia ni wamukethia na mutavie setwa alafu kumabau tuedha tukiendea onesa so mgeni wetu karibu sana. Asante. Imwe ndwambe usiye mashabiki maku wambe makethia muno na imutavio ndoita wako amasetwa kwa masitwa ni nitawa Esther Mbithi kana ka chonjo sitwa ya wathi. Yes. Na ne mutangie. Amen. Yesu ni ngaitha yoni wako. Amen. Na nitungia ngai mundu mubea nundu osio wake na yoni wako. Yes. Yes. So karibu sana. Yes, mashabiki maito tolondo nini mutavise umunde ni wakeli ola Twitter wakeli mudeu na katika studio zero EKAI TUNEENE nina mundu kuitwa Esther Mbithi by the way wa mwendano umwite kachonjo ni watu kwitha tuine nanya nake by the way kendaweza kwithia pia no twamumanya okiundhini umunde amuino kumibingo yango ikendaweza kwithia by the way ni mamana ikenamweke kwikala muhimu kia by the way so mashabiki maitu niendo mwona baya katika comment section by the way tuende nonena nyabau mutotabi mwende no tukwatia mwengale kwa by the way so mashabiki maitu mabandu weta wakiti mashabiki Machakos mashabiki kundu kwita wa Makueni mashabiki kundu kwita wa diaspora yani ni mwene pure mashabiki alama kuono ilo by the way alama tenuka tafadhali nimukwatite loud and clear by the way na nienda umukethia na nienda umudhoche ikendaweze kwithia umundi nitwekalania ikendaweze kwithia tukunite maundu nesa twina mundu kwitwa Esther Mbithi kana wa mwenda kachonjo by the way kachonjo we kalodi twine by the way nyeni wa kaima dimangone yako muno by the way Esther kama tabia be kalodi kakuniwa ni wa kaingita bandu yani ndize kana no wambo tukuze akakora manini ikendaweza kwithia tukunita maundu nesa wese kwithia pia no nathimika be kalodi ketawa yangi yes yangi yani ambao tuguze akakora manini withia tuathimikite bamwe alama siana emana tayangi ya dhitembiti Mwiya Yesu masono chenundu nyeni mokoni maku. Oh yes, mashabiki onagwa ni alama sasia na itemana yani. Omunde tuna mundu kwitwa Esther Mbithi by the way wa mwenda no mwite kachonjo na kachonjo ni wo mwinite kalothi ko by the way wa muguze hapo. Tafadhali tusembe account na mundu kwitwa Esther Mbithi kachonjo ikendowese kwithia by the way ni twa subscribe mbaitu tu support mundu kwitwa Esther Mbithi omunde nienda yuma bano by the way abikie 5,000 subscribers. I know it is very, very possible. Na ito tuitwa EKAI TUNEENE social media accounts. By the way, adhibo wetu about tafadhali tu subscribe. Na pia tukwithia tukiatiani yako ya katika social media accounts. Tuitwa EKAI TUNEENE na kwenye personal inaitwa Robert Mwe social media accounts by the way. Na mutabise ninalikie TikTok so mashabiki ma TikTok tuko maniko by the way kendaweza kwithia ni tuatiani enesa na mundu kwitwa Esther. Yes. Karibu sana katika studio situ. Asante. Mwa ni tweet ikomanda. Mashabiki maitu sasa on them asasi ya tweet wa mundu kwitwa kachonjo ikendaweza kwithia no twa mukulio ele atatu ambao tutabia katika social media accounts tu kwatia ku ikendaweza kwithia ni tuatiani eteko. Okay, Facebook. Yes. Ina Facebook page itawa Esther Mbithi kachonjo. Yes. Na YouTube wingwatia na Esther Mbithi kachonjo pia. Yes. Na itawata TikTok. ni Esther kachonjo. Yes. So yani kuni no Instagram no Twitter Instagram ni kachonjo. So yani masito maku ni kachonjo kila bandu. Oh yes, tweet tuyatia mundu kwitwa
ka chonjo ino social media accounts by the way kendo ise kwithia no twa mukulangia mukulio ningo nomona katika social media by the way baya katika comments ningo nomona bo kendo ise kwithia mwene no tutabia mutu kwa titi mwengali kwa ibana mutu kwa titi hata by the way. So Esther, karibu sana. Asante. Karibu sana katika studio situ si EKAI TUNEENE. Now okwa mituke Esther Mbithi no. Esther Mbithi ni mundu muka. Yes. Kibeti. Kitangia. Muka wa Nicholas. Yes. Na ni mwini. Yes. Nita wa Inya Matthew pia. Yes. Mashambi kumaitu mwego ambo tukethesia Nicholas muno ambo tukethesia nundu no nese nutona kwitha ikomana na interview eno ambo mukethia muno no mwe omundi wikuno Nicholas my sweetheart. Yes. Nicholas Mutinda. Yes. Jo wizi ningwendete. Nako akwati wizi ngwendete. Wende lola mudhani muda wasia by the way wetawa wakeli mudheu na tukilunguni kita wa EKAI TUNEENE na by the way mashabiki mwitu ni muda wasia EKAI TUNEENE idha yetetu kwenyu kwisila kisese kinene kisese ni cha Triple P TV by the way ni anda tunena ni baya ni ambe omona by the way nzoka wa mwingi inakuona inakuona muno. So tafadhali mashabiki mwitu ingo nomona katika comment section tukuli mundu kuitwa Esther Mbithi makulio ikendo ise kwithia niwa sungia makulio mwitu mudhenyane wao mundi. So mundu kuitwa Esther musi neba mwa nisiaitwa Masaku. Yes. Banduveta wa Kitanga uni kweni anie ngaenda primary school bo Kitanga ngaenda secondary school bo Kitanga. Yes. Yani wasome to Kitanga. Wasome to Kitanga. Like Primary Kitanga wathi high school Kitanga. Tafadhali mashabiki andwala mwasoma na Esther baya katika comment section ningo inomona by the way wese kwithia no mwatu tabia Esther aikana kama muthemba mwa nini by the way wese saingi anu matona twane bepa metha makuona yani tatutest la maundu ala makiwana. Lakini ukwithia mo meikuelewa twayo siana nesu with our stage na twesila mpaka twavika vano tre waikana kama muthemba mwa nye naikana kaseo. Yes. Lakini na hiyo ngulu siakwa before nitangiwe. Na hiyo ngulu siakwa ile siakie mundu ona kukuna nani no kitaka umuthuku ondu wibo ni twinukite nundu na ninasomie ni musele by the way na ndidi primary kana ndiambia primary naika umwingi naika umwingi ni nasali na ni class 1 ba utu naika umwingi kwita kwithia wambete yangulu nongo ku nando kia mwalimu nye ndiakia ndo na kwase ndiakia lakini ngaya ndangia otene by the way andangia ni class 2. Ngoja wataki we class 2 natangiwe ni class 2 ata kana ka class 2 tio kana kanini ni kana kanini but nye na imwe ndiakuya nino kita. Yes. Nino kita oka mwingi muno ni nandu kuona ngi ona makazi mako mabindange kwithia wambete yo kana no ni kondu no ambe no Esther katika family yenu mwe museto sana twikenda kwitu. Wow. Na nyene wa Mwanza 7th born in a family of 9. Yes. Kwa muse wita wata kwa muse wita wa Mbithi Shandra Mbithi Mutesia. Yes. Bambo mukethe muno no tukethesia pia mathe mekuya kuya Machakos. Okay, nendo kethia ithe wakwa. Yes. Shandra Mbithi Mutesia. Kocha mwene. Kocha. Rita tuma kocha. So ndiakugethia muno wiva Kitanga. Yes. Ngainda kwathime. Amen. Mundu wakwithwa wivote ithe wakwa. Na ikwikanesa. Amen. Nyakwa ndevo ni watutie 2019. Oh, pole. Yes. Pole. Yes. Na ke first born iwezi ma first born ma first born iwezi iwezi mo medhase maito. Tukethesia first born no tukethesia last born asino muntu kwata tunenga manya munyano au mwende umakethie. Okay, nendo kethia Elizabeth.
mwende wibaya katheka kai asante nundu wa kwithiwa wivo mabinda maingi ala tukwenda tamusia iwitu o yinya witu tevo kwa Ngai na kwathime ande ana utuvoya na itutio tukwendea no muvoya pia na last born ni kimwana kita wa Jackson Mwendo ndakukethia wivo ukitanga Ngai na kwathime Jackson endea na kuadhima muno ona itu kwendete muno so wasomea wasia wakitanga wasomea kitanga maisha ma we munini nita challenges iba siaiku maisha ma ni munini challenges yo siaiku cha kwithia twino kwati na mabindangi no tukwiwa kwa saleu ala mutaya muthele ntizi kitu wita wa muthele yani wita wa muthele ulo utemboso ulo utemboso ni wita muno by the way nitu wite kabisa na tukaya mayu ala matema kuwa nisipe mayu methe ali ya mwingi matema kuwa asu nitumaite muno mabinda maingi ukwisa kwithia no moto eki weiko twakimanitwo buno ngibu eliko ikwato kindu na maisha maisonga nambe so tianite maisha matema sio muno lakini kumanyanga ine kwithia akwe kuseo nundu ni withia awi na wikwati wao ni wako noenda kanisani we kana kanini jakwe anatangiwe ni class 2 na atangiwe ni class 2 ni kana kanini nenda ngai muno nundu nililikana pastor yuko mboya eta wa Pastor Patrick Mutesia John Kithama okiethe andiwa nai okienethe akwa na ethe ni kometo bute wa nyumba na I think ithe wakwa ita wa mwelete ni wa nai na moka ila mokie angulia ni wa na mwelezia nundu newa ona ndeingwa musamwali na nusa nenda kuya kindu neta jao mukate na nini na mayani kiuno jene wandienda na okambithia angulia ni gwata na mwelezia mboya ni boye na angulia no kwenda otangiwa na mwiyi ngwenda kutangi na mboyo tangio ambia wachuma uke Sunday school tukaleo ka Sunday school yake vani tukaleo kuka na amboyo tangio whether Sunday ila yate na the Sunday school bo na from that time nambe ya kwiwa ne ula walyuku mundu ni wakwa wanthini nambe ya kwiwa change kinene nundu na kwa ina amoye kwikalanga ini ni na amoye kwikala yuno se wele aswa auke wa watangi wa mundu ekalao wenda wina itindo nduku tiana nasyo ethe ni umana ndukambile kuumana usune mwikalile muthuku ndukambile kwika na nyena mwakwa ati ngai so nyena na yukuma baunani nikeli tukasyo wethe yusi ndo isunye ndi kwenda maisha ma muthembo suna na alika Sunday school dabu ndisyo ndeto ya ngai ne anana biko bandu ndi aikalo muno wethe ni na alika nthina wa praise and worship team ni ba class 4 wethe ni ungama ngaine amwanga tata kwini ane saizu nine anondo ndina karenji wethe ano nine ana no nite na ila no ni ando ai mama iku na moko mama na ine ya maiku na moko majina mewita muyo na gaini karenji na jambana no nine ando maka kuno moko makaina akuma bo undozu wathela zu akunga mambe wandu ni delete ni ite wathela bio Saizu wa standard 4 saizu na class 4 no we say utangeo ulondu niele utangeo utangeo ni either ita wetwi kana ita wata ita utwi mo with we muito muno na you ni watangeo we standard 2 by like be challenges wa komania si watangewa nondo we na friends
na bado yokana ndunezo manya yani ndunezo lika katika nini Yesu itawatendi kikamba kisio yes mashabiki ndede si ni watangi always standard 2 na wamwa ni challenge siba wakomania sio nundu we na anyanya emaku na siana no siana wamwe yikwitia okay ndiamwa kuitia kila kibona atikitie kumana nyenundu ninatangiwa etha be kitindo nina choki githuku nyene nae kana nazo mwena ta kuokita kuyu yani ninukite kuni natia niena ko na nazo kethia mundu ni wambuma ndi mutungithia nikalo nikilije ndo no muyongo ina kwathime ukweza kwithia yuni nina aliula munenele wakwa na nina aliula ndo nineka sindu tiwe ngwika nundu yu ninitwiye nino twiyungi utekwenda sindu yi so you kuyanani kwako wethia yu ona andu amwe yu ni mambe ya kusisia makona aya mbona Esther ni waliukile tiundu nekala lakini mostly yuma binda maingi yukila naokie kurealize baadaye kuma na atangiwa ndia inaola mukukua mukwilila wandu wasiana ndia inawo nginya ila nokio bika form I think form 2 iwe na manie kana nye ndikitindo nandu ona hata banini ndikingwa nundu ethe ani to school nilingila ninyoka wetha nukwenda mbati wenda kweyangewa nakwa nyentina thina naku lakini ula mwikalile wa kwithia ningwenda kitindo changanya usundia ina wona hata banini umebinda yu lakini nezio manya baadaye nezo kulwa munyanya waku nu nanye nawe ta mundu la nienda atika yango ngewa nionake la newa kweyangewa mundu ukuweta ngewa yotangi mundu mutangi yela na kulilwe kulu yuni wana wetie munyanya wai wakwa na gulwe mbona ndiao na mwalimu wangu ya mbona ndiao na mutheno no mutambanite na mundu winukite umite skulu ona wende de John ona mala maingi mabindangi ngona wewe ko wili obandu wewe ka so na muya you whether you get size ni so ani te kilongo lite kana ni woni ka na whether ani wa woni ngona ni nyoka nienda skulu ni onyoka mabindangi ni kalao ni onyoka na lakini kitu micha kwikala ninyo kanundu nyendenda mundu maingi nandu andai ninenda kwithia ne binda yakwa na ngai ndo no kilio ni yunge wethayo wakwa utekwe waazia muko na ndie ndo kuboya tu ninatoka ninaenda ninajitenga ndithio bandu kamutini ngai ngwikala nguboya nionyo kana mino boya nyengo sioka ndilikanona andu alangi ando no kilio nendete kana numete ngewa andu mandu musei esendi wendete ba nimani bikiro baya na ndioka na uithela wili now siana si school especially twambonene ya primary school siana ni siakona kelele muno na maybe kwithia siana ingi sinukite no ikwesela siyoya maembe mene kana mabela kwise mabela na you maybe sikwetu mwalimu akoka ikulia iyo andu menukite kana iyo standard 3 nukite abia andu manesilie mundani wangania maya mabela make kana maya maembe make na maybe ekwape ni ukwithia maybe nuna monie kana ni wese fulani nunesilie bau andu asini wa maweta kana siana isu ni wa iweta kula kwa mwalimu kindu kila nyezi nye kila ne kayu ndienda okay ndiazi weta kana kito kwazi ndiazi weta nundu wake unless okay ndiazi weta kana asu nundu ndienda ulamwikalile wa nuongwetie na kuilie aya kingi ki apeni kwa nye ko kubi ndwayo mbithelo nduni wa muthembosu unless ye ni class ine lakini mostly nyendia anva wata prefect kana meta wa monitor monitor class monitors class monitors na nyuba wa na ndika ondula na ile takweka ta class monitor
Yes. Na vile muthenya umwe wakosea mundu akwia nundu nunambandikie tamu no kana tamu no nundu ngwatie kula kwi mwalimu nguvinga skulu ngavinga naku Ai. Ntuakomana na ciana cia muthemba ucio. Okay, mai obo. Lakini ndilikene kindu chani tendekea cha muthemba ucio. Ona hata kimwe nditona kwaje ateve undu pe mundu wambiyu. Ona hata no mentilikana. Nundu mavinda maingi nyene ciana ni ciakothete ungia. Ni ciakothete kungia. Yes. Wow. So mashabiki maito omunde katika studios tuna mundu kwetwa Esther Mbithi wa mwenda etwa Kachonjo na by the way ni mutabise Kachonjo era YouTube channel ni mwini wa Mbathi cia kumutaya mweyai. So tafadhali tusembe baya account ni ya mundu kwetwa Esther Mbithi katika YouTube channel to search Esther Mbithi tafadhali na tu subscribe ikenda wese kwithia no twa mu support by the way ndio muona mu subscribe ite to subscribe nikenda wese kwithia ni twa support nitwa support mundu kwitwa Esther Mbithi na pia okwithia nitwa support talent cia ukambani. Tafadhali pia ningwe no mona katika comment section mwende no tutabia mwende no tukwatia mwingaliko ibaya Kenya by the way yani ni mwene piu tafadhali twende no nena ni katika social media account nikenaweze kwithia tukunite maundu onesa idho Twitter wa EKAI TUNEENE na kwenye personal nita wa Robert Mue by the way katika all social media accounts na pia mwekole ni kuatia mundu kwitwa Esther Mbithi Kachonjo ino social media accounts nikenaweze kwithia tunena ni tinesa kana tukunite maundu onesa. Tafadhali mashabiki maitu etabe mundu kwendo nena ni anaito ve namba ibau katika screen tafadhali no kune namba ezu kana watutumia olabo ita utoma ni mukubi nikendo ise kwithia nitwa nena ni nenyu onesa kendo ise kwithia tukunite maundu onesa yani mwako tuthi uvinga maka tuenda kwitha tumino mwako onesa by the choice mwako tunawambia isi onesa. So tafadhali ningwe nomona katika social media accounts tunena niti about tafadhali mwikatete udhibasa. So mundu kwitwa Esther ni waka wa Mina primary school. Yes. Uyo kana katema maundu maingi ni wathi high school maybe kwe challenges wakomanie nasio high school sibo tasiba challenges sibo na kindu cha mbene ndo mani byandu ndia uma class 8 ngathi secondary school mwakola wati okay na mbio ku face challenges cia mbesa kwithia asi mai afford kundwa secondary school na kalile for 2 years mwaka wa katatu katikati iwe naendie secondary school after wamina primary school wekalie musi miaka ili na nusu miaka ili na nusu saizu naambia kuona titapena matumaini makuthi bandu makuendesha masomo anye nalika naambia taiwa naambia sukuma na saizu wetwa nyumba kwa nyumba na undu withi awisi kwitu andu no matanesi area ya Kitanga but timu nosu na taiwa umunoe na ta sukuma omuno na bika bandu pastor olondete usiu kwetwa Patrick Kithama ambita ena mukana mambika janthi mangulia we tio ke school ukasoma tio the secondary school ukasoma we thia nambia kwike hesabu ya kusioka secondary yani kuthi usoma miaka engina na kwa ni mani yo kwatanga tung'otela timu no zuona ko no tungwatile lo bandu neke hesabu yuwe thia itangwe thema na we thia ni nambi yo tulwa no andu na matapia ni wanesioke secondary school hei miaka esu kamine ndi miaka esu lakini maambia nambo thini swane nela na swane yiyu na wethi ya pastor ni wa insist muno asia baba ikana as long as we ungu wakwa musi ndo somethia kana ngina class 8 lazima u focus kusomethia kana ngina secondary school na kuendea nambe na nyena netikila na mea ni sawa baina thina na mambo manya nyena the secondary school makupia school fees now ibineno kiwekala musi miaka ili na nusu
Siana, of course, siana ile munasoma asio, yu tayari asuna ndume form 3. Yes. Na school isu wasomea ni day school kana ni boarding? Day school. Na twai pioneers ma school isu. Siana isu isi uma school na makomana. Maybe umete wende to sao kuma siaku kana wende to tao iwasi yaku kana wende to shughuli siaku. Siaku ya hata. Isi mbia hata yu. Nyendi, okay. Besi ya nasi ya udhekea? Njia komana nondo suwa kuthekewa. Lakini wala makuyo ndo namba di skulu. Ndo namba kuikata. Ukweza kwithia yu mabindangi ni wisi maandu maamina kukwikia. Kukuya level na. Makuya ba uyu. Ni wisi iliko sio sienda kumana wiyende yata. Kana we, okay. Kane nenga ni example winu. Twamino mana mundu ni mundu wa munuka. Yutu kito kwethi o twisi o. Yuko okube yu. Nundu kwituto ya ino kwati. Ilabda makito kuswania. Esther tunda na kwato chao. Mbeza siya kumusongezia masomo na mbe. Nokwisa kwithia maina alama kulyo maingi. Na momezi faimundu. Na by the way kwitu. Ninyi nisomete secondary school ninyoka. Peke yangu. Mimi sasa. Katika family ni mwisi anakenda? Twisi anakenda. Ninyi nisomete secondary school. Asu wangi mabika au standard 8? Standard 8. Na ikive lolo. Zoka wa mwinge nina kuona uyasia ni tuned in kabisa Robert mukethia muno. Yes, I think ni mundu kwitwa Esther Mbithi ni waketheka. Faith Titus nina kuona ni Faith Titus. Mko sawa kabisa, asante sana. Zoka wa mwingi uyasia weta wa makanda matembulanio ni kwatia ni mbembe itena kibulanio nisio sieto wa makanda. Eri washabiki mwa ituni ngweno mwona mwende no tukwatia mwinga liko iba. By the way nikenda yose kwithia tuende onesa so woka wa kwa opportunity wa the secondary school tamwe katikati na wa performing yata nundu ni imagine uko mundu ekalito miaka eli utathi school ona saingi kalamu ula wandu kaandika ukulo imabuku kwa ili hata chai yo challenge kinene nundu for the first it was ni form 1 you ningi form 1 ndiati alio 6 months. Yes. Idele ne kala unga kulya nyeninga amina form 4 sure haya bado beona challenge cha school fees nundu nyeyu pasta mamino mbomba nyenyenali ka school secondary yu wayaila musi yu kwita miandinge yu oselele yu kumabon so uyayo ndo wila izi nundu ninewa kindu chuki kali lakini ukethia akiliko chakwa yu ni chaende yana kwitu maba na kwitu moma so moni nundu ninamuye na kindu kimwe yu newa kibinya andu manena kisungu ukethia niwa kwinguthi okutana na kila kiatuma yu ndienda yu muno kwa ntambe ni kwithia ni the secondary school no na andu mayuma secondary makutu inu kwisa kwithia maneni isi tsungui meneno kisungu kwithia nyenengwe wa iba ube na challenge na zeni ngumizia ningumina secondary school onethi hapo ona challenge cha mbesa ngai niwezi kula mbesa sikauma ndikwenda komanda cha kwa nikulika bone sona anyway ja perform nesa katika masomo makwa but ndi balana wow. Ja perform waka wa mina secondary school onesa. Yes. Kuma pa ni waendie na masomo mbe wabo ndiaende kwa vitu kama weki hata woki lobi kana waende hiyo nota watu waende hiyo kwenda mkulima okay now ma secondary school now you it is not my time with ya musi inge yes. ni lazima yunu maluke ni mande une wakwa
na ni katika kumandithia uni wakwa yukwe kumandha nukila niendete ata. By the way katika okay, ndiana nundu wa kwithia ninendete kuina muno na bado ninabundiswe keyboard, ninabundiswa gitaa, so no kie wethia ni committed muno kanisani ningu kuna keyboard kanisani. Gitaa yo ndia kuna muno na nini wandi mikianu ndo akumbibia sia. Lakini keyboard kiu ni chona akunie muno. So whether ni committed praise team ni na kwaya ni baundi ni wa kuna keyboard ni mwalimu wa Sunday school. Whether you makanisani ni yani ne kaile sabu ya kanisa oni otiaba yani ni ti andu anuba. Lakini nundu ni nesi bakethia na challenge no sakazi ni umo akona mubundisha keyboard. Whether you ni wana atia aende na kuthauka na ndithi ndia atapia pastor nundu nona hii challenge kwake, yani kwithia ninathi niguo kwa atia maundu maingi kanisani na ningutia mwanya munene na nundu ne wabinda yakwa yu yakumaluka nivikie ne manthe une wakwa na ndienda mutabitie. Okay. Na ndienda mutabitie whether you ibinda yengu manthia ne kata ni thiva na kuniwe simoni keli tu kai kamunana wakekala wote kambia hii twina crusade ba wote na ni twina challenge chandu makwikara magututethesia katika praise no uko tutethesia nini nienda pastor na muya nina munana wa wisi queen utona queen ya praise kwa tukethia na thinauka na muya kwe pastor angu ni esimu nini njo ndia muyu lakini nekalile mwikalile wakwe kala titangwenda nundu pastor ndetikilasia pastor ula umbete yu ndetikilasia ndi maluka kumaluka niende kundu wo ndamutabiti nundu wa maundu alangu atebu kanisani nundu baitha gap nene nyene kali na ne pastor zuwa wote yu atabweni keli tukaune wangu ni isimu ambia Esther nduke kuwote twina crusade aniwa join ambia keta wanjoy ni wanjoy ambia ni wisiku ni ya praise kwa uno ukamkateve anisa nyena muyane sawa na muyene sawa ne kala chuma ebinda ya crusade ya bikanye nathi nundu twase yatia litio tamithena nyenathi ya ichumo kila chate nyenathi na kwa manana ando mwana ke wezi uthauka keyboard bo na mwana ke osu ndimina crusade where they are already passed when umbiye nuko mande awea njuma ndimina crusade aiza kanave bandu tonyo ngwati awea bandu bozi ogethia musi ni kaloku nikitoko la jongwa nuke chao nuko wote ai ni yuwe thia nambiye kesabu kweli ni ngotia kanisa musi kweli ni sindu cia muthembozu lakini yukila chatumie yu ndiazia ni ngusyoka wote uya wai kwatikanie na mwana kyo guthauka keyboard ba ni wanda thauka keyboard kikinesa na ni nambathi ukwa ni nambathi yu ni ngwe ndoto ciakwa ni cikuyania abana nena na mwana kyo so nyina muyai mwana ke na mutabia na muya ni nambathi ngwenda undauke wimba ndauke ambesa ciana tambia manata programming isu ni kukuna keyboard peke yake ila waambie maana tano naambia kulia ya maana tano ni mumya bana mbeo na ndizika na nye yu dina bandu no na mbeza yuni ekara niwa waambie nena na nana makumandi okintu nena ngana ndo amu ma respond yange male ya ku respond yuko nye nundu na ina mbathi ngaiya ni connect na mwana kiozu yutoka twa ambia nukuntha ukiana silingi maana atatu wethe ona maana atatu ni challenge kwako so baadaye ambia ni ngutha ukiana iwa ngaiya nsukuma kutha ukiambathi ciaku mana na ngaiya ku ukilyandu kaolo ninye yes wow yes mashabiki maito umunde katika studios nina mundu kwetwa
Esther Mbithi wa mwenda no mwite ka chonjo niwe mweni witu muthenya no munthi by the way na twende ononenania onake bani kendo ise kwithia pia ni twamumanya o kiundini tafadhali o kiundini tafadhali msanii tafadhali kuja so mashabiki baito omunde tena mundu kwetwa nikeni nichukulie chaja tena mundu kwetwa Esther Mbithi wa mwenda no mwite ka chonjo na niwe twina ke bano Richard Kaleli nina kuona wiasia roba ninde nalika ekanambe kwa follow ekanambe ufollow by the way ninendete EKAI TUNEENE muno asante sana Richard nitwakuona na tunete ndaya pio so mashabiki maito katika comment section ningwe no muona by the way kendo ise kwithia no twane na niaba pia wese kwithia twende no manya mundu kwitwa Esther Mbithi o kiundini so mundu kwitwa Esther yes wambe kwina before wandikie mbathi ndi wathi wako wambe naandikie 05 05 niguo natungie wathi wako wambe na kuma baunga iende na kunenga wathi kwa 05 niguo na inami na class 8 wewe mwaka wako wambe kwithia ni obo musi na in the process ya kutulio bo na kwendo manyanga ienda na thai wako oni bonga iwambe yonenga mbathi naandika mbathi ndio ko record album yakwa yambe yuizwi kwetwa ka chonjo na umeje mbathi mbinge muno mbathi mbinge lakini nina choose mbathi la nyemwene ndo nakwikata kumya katika album isu ya ka chonjo na ka chonjo ni wewe wathi wa mwisho katika ukotunga nikenda nambe ku record mbathi isu kuyibe mundu waina katika family yenyu pe mundu waina ndia haigwa ndo haigwa onu so waku mo waku be mundu wa ndia haigwa no se yu kana no ke ya wangewa kewa winyo waku umeti kula kwenganya au aina muno ni wendete kwina muno ndia haigwa ngewa ya muthemboso ona banini na ni wa imagine ya muthenya muno wise kana be umwe waina ndia ati nundu nakitie ochosa ta kindu chakwa ngai unengete nyumwene nundu nacho ndachona wow na yu jamaa uno mwaka mwakomana nake gwa mukukunia keyboard mana angu ni ambathisi yako mana na angu ni ambathisi yako mana yuni wese ndi na mbesa cia kuthi studio we akito ni programia aningwe na mbesa cia kuthi studio na by the way Daniel mainge ngai akwathime muno nundu wa kwitikila ngai akutumie kutha ukambethi cia kwa mana bate ndibi na bate string attached ngai akwathime na ikukilya na family yaku ni watu anie na maendeleza wow yes ende ya kuwathimwa pia tuboya muno muno kwitwa yes okay so nyinoka ni wani program ya mbathi na ndina mbesa cia uthi studio na cio kio gula kwi pastor wakwa na mwiai na before nisioke already nekeie ka instruments peke yake katika CD Christmas during Christmas season ibinda ya nini Christmas day na ina kanisani wathi instruments si katika CD na nikita kuina you live yes na nundu already na bundite mbathi kwa ya mbathi musiakwa ne kale wethi awe pastor ni nukuona nukuona ni no siyetambia ya kumya mbathi na already ni bandu ndona kwikara ndona kwanzile so nanena nake na mwa pastor nyendi na mbathi ndienda ku record mbathi na already nina mutabitio na before ni wote nina mwite kana ningwendo record mbathi su ciakwa
mabinda angi ngona to kumbele tote umbele wa saizu ni secondary school embe anambe kusoma ngakulie ndi basta ko no kuelewa kila ni kuite yani ukwithi aningwi wondosi wimbi bya muno ngona tito onu kuelewa sometimes nundu wokana wona tito onu kwenda lakini ambia mbo soma no ukwizo tabanyowa obo we evangelist munena muno no kwithi andio mano evangelist ni ona anyway so na muya na no kana muya pastor ndienda already ninaenda ta studio kama na wadhi umwe ni kali na pesa sianata ko ndienda undethese kumbanya fundraising ni kwatembesa sia ku record Mbithi pastor ndanu macha ambania twa so bya kazi twaika fundraising na kwata Mbithi mbesa sia ku this studio peke yake isu sia audio nundu twaze sia likilo ndini wa audio peke yake wethi yumbesa ona sia kumithia CD tita nina sio no studio peke yake na ku appreciate maana kiosu wangu ni nundu nene ndiye ku appreciate wow na mwaka umia album yesu yaku no kana umia album yesu yakwa 2012 iyo ya first album ya yesu yaka chonjo nando mama ipokea neza watu ka celeb watu ka celeb by the way ka feeling kaili hata muthenyola wonie ni walika studio Mbithi sia kuniseuma mwane wiye moyo na mbeize kwiwa ngoya kwa yambe yakuswa no tanu nundu kindu chambe nambe yakuona ndeto syakwa syambe yakuyane inambe yakuona at least peo bandu nekali na bika kunga makwiwa yani kumya wathi usu na kuwina mbe wandu na kuwitikila noni yanga yandethia banene muno yani ne na kuma boyu na kwa neki yabiti na sia juni kusonga nambe na timi na nundu na hiyo mwandike o we awai wa mbesa nini for 1 year nyena sia na kali na umawiyani usu na umawiyani usu na sia ni concentrate na ministry peke yake nundu ninewa yindeni wakwa muno yes wamua ku resign na mwako resign yuko kuthukuma wendo lika katika ministry fully nenda nilikeba fully nanye neke yabiti ngai yandethia tina wa 3 months na kwata mbesa cia shooting nyena shooting na inde ngai yandethia yukuma bo katika album yesu yaku wekie ina Mbithi ciana ina Mbithi nyanya yes katika Mbithi isu cionthe ni wathi wibola wiwa wendete pure katika Mbithi isu ciao of course ni sisi cionthe no ciendete lakini wathi wiwa wathi uno ni special katika album isu yambe yes wathi wita wa Bwana Yesu Bwana Yesu yu karibu kurejea hapa duniani kuchukua wateule walioteseka kwa ajili yake. Ndugu yangu we utayari kwenda naye anaporejea mawinguni twende naye. Mliodharauliwa na kunenewa mabaya msiangai hata ninasahau. Yes. So mashabiki maitu tuende na mundu kwitwa Esther Mbithi ni mwiyo wa mwenda na umwite kaa chonjo by the way. Tafadhali tuati mundu kwitwa Esther Mbithi katika all social media accounts by the way. Na pia mwikole ka YouTube Semba baya katika YouTube tafadhali tu subscribe to subscribe. Mashabiki maitu na mwiye the only support ila tutononenga aini maitu mo kambani no kuthi katika account yo by the way usubscribe. Kusubscribe na mutapsi ni free by the way, free weke nduwevya vese lingi one mwawe tilwa imagine weko subscribe nikenda wese kwethia no support mundu kwitwa
Esther Mbithi kana wa mwenda kaa chonjo. Na ito tafadhali endo subscribe account inaitwa either Twitter wa EKAI TUNEENE katika all social media accounts, katika YouTube, katika Facebook, katika Instagram, katika Twitter wa EKAI TUNEENE, na kwenye personal inaitwa Robert Mue social media accounts. By the way, Twitter tuyatiane hapo. Alafu pia ningwe nomona katika comment section, by the way, mtu tavi muende notukwatia mwenga liko iba. So mundu kuitwa Esther. Ni mwakani waina album yambe. Kwa ina challenges siba? Challenges ya kukwata mbesa. Okuthi ku record. Kindu kingi cha keli amume kuyamba kwanza la wathi usu waka chonjo byo wandu mwa kita muno. Mayazia ni mesifu shetani sana. Nundu nazije kajonjo shetani akutafuta we. So mundu we satani ne omumando kwisa kwithia ne kwewa undu zutita nena ilete uni kwashu. So onye na mea ni andikie wathi kwa nondu ngai unengi. Haya nayo Biblia tu ya kana satani ne otumanza kila muthena tamalondu makwawa. Kwani nikinda kutabyu ndialete ni kutabya. So isu ya challenge mwe challenge cha keli niko bikisia wa andu mbathi ino nondo hai mundu wezi onato mu wa radio station ukito kwiwo radio lakini andu azundu mesi na nukwenda kumabikisia wathi. So wethi ani challenge kingi aya kila kingi ni chaigwe ni challenge cha mumalukile wakwa. Ningwenda kumaluka bado ndina tu pesa na umaluka yani ukweza kwithia ningwenda dai wakwa nukwigwa ndwenda muno kubikisia andu bo lakini emi umalukile yakwa hivyo kwa wingi. Na yu ebinda yu waina ebinda isu okiomia album isu yaku of course no ni simwenda maybe ma crusade vei mwini wa gospel maybe mwakomana nake ukasia ini koma ni ya mwini fulani na ine se mwini usu no ni support no embumi no emboni omaundu eli atatu. Okay, mwini ula na akomanie nake wambe eta wa Caxton Mutambuki. Yes, Caxton Mutambuki ula wa mwinge wa kuya mwinge. Na ongena akomanie nake eta wa Nzambe papa Josephat Nzomo. Yuasu no mona umaluka na mo katika field ya wathi. Weza kwithia nimeongonia simu na muna muno Nzambe papa nundu Caxton ti wa mwingi na ndethi asaidizu nanye Nzambe papa ekalama zako. Na ni kwaje no kwe wikala ndi oyindi likindize. Na wethi anu kwikale no kuongonia simu akambia ka chonjo ukwate ni ata wina mwana tuto no thi crusade banabe crusade ni tetwe we no wathi ba withi andu ni mande ana kumana nanye ndi umaluka nise na kwanye ngai no nengete okusunga yutu athiba utu ikima wathi wake tuicio katokime wakwa twine na Yesu ndozo otai na withi andu ni mande ana kumana ende ngai andethia na ende okumanika neso kukwata radio mwe atawa wikwatyo ne asioke mao wethi izu ni sisikie ni kwata aneza kuyama wote na kitwi yuko una manikanga ka chonjo ya manikangela ku. Now wathi no wa yangi wathi no wa yangi we katika album yako ya Keanata ya Keli we wathi usu ikia ukiatumia wina wathi usu. Okay, nethitwa ndisisia undu musikwito kwina mathina maingi wite challenges mbingi na wethi yani ningwenda kuona life yitu yishine ningwenda kuona ningwenda kuona maisha maitu mema sio na maendeleza lakini ndimandithia ona ndivoya na ndieka sindu bado no ngwigwa ai yani na sisia kwa kubini ona kwina thina mwingi muno maunduni ona bevani ndisisia ningona bena thina munene na undozi wethi ani weki awito mwingi ngoni yakwa
na kulia ni kiumo yi ni woye cho ni cho chau chatumie thayu witu ukwikala ouwilie maisha maitu mayikala na asia cietwania Yesu yithe ni woi yithie ni andu mautumanie kana kwethiwe chau nye mwene as long as ni na Ngai ndi wakwa mana ta yangi athite Mbithi cietwania Yesu na wethia na ina ila yitawa ni holy anga kana holy hanga yes so wethia ni muthatu muno bebani na newe thayu wakwa agie onethe akwa siwata nya ndio umwe katika ala maumania cietwania Yesu na no na kwetio tutanga obunza newe wathi wamba pap kilikoni na ina hala masiana emana tamusie wathite Mbithi ndiazi ayangi mwiya Yesu ndiazi ni minukelia ata but newe ka brother kukawaketi na kambia ai chao na kulia bako kewe ata ondo keombia ai chao na wathi na wina ndezi ni ominukelia ata na Ngai Yesu nenga kuominukelia mwiya Yesu masono chenu ndunyeni mokoni maku na ngutabie wathi uzu ndirekodi album isu nundu no wathi wake kamba katika album isu na ndiye studio wethe anene la push yaka na wathi undelete kutia ona ata banini lakini na ondia au record yani ndia utungite stanza yambe na climax lakini ba katikati ndize ni asiata lakini ela na ndiye studio na newe ndalete kutia na unenge producer ambe yo program akila sia haende ona kukuna nini ngewa ka nini ko kangoka ngandika kwa wathi uzu na uminukililie studio katika writing yao na kwa kube na newa na sia maisha maitu ngona methe nane munene na ngewa thayu wakwa wichwa ni thina mwingi na ngenda Ngai atuteithie kutumia thina ni usu nundu kwitu pai mundu waoneka eno kenuku kwa thayu na maendeleo fulani hakuna so wethia ni wa thayu wakwa wina thina we are struggling pai mundu utethio longi newe thayu wakwa usu ani thina mwingi muno na kuma bauyu niwe wathi Ngai anenga wathi usu na Ngai atutethia wow Esther ni tuonete katika industry especially ino ya your company ya gospel ni tuonete kwina makau aini makuu kitana na makau aini makuu kitana na ini yalangi ukithia maybe umia wathi ndaita umia wathi kwa mfano tosu wa yangi ukuwa be mwini mwenzako uende no pinga wathi usu ndizi kana wako mana na issues ya muthemba usu kwa ala mavenga makasi ndia ilete kwazia Yesu amasonoche yes na ilete kwa na ilete na tumeyende twengi lakini mumaitha wagwe nda ilete kusonochwa ni ngila Ngai wakwa thima ndethe musonochai you okay na kitie kwazia kindu kimwenye ni yeke anacho paiye binda onata imuna ikalanthi ne bindeze wathi nandike hakuna ona na bindeze tiyuka ajo ibindela Ngai wezo nenga wathi niwe nandika yes wow so maybe utono matabia utomani ulotona kwitha utono matabia nundwe weinese tayari ni wewite kwina ila itawa itawata kwina ila ukwithia sani mena kau asana yomo ene kwa ene utono matabia ata maybe we yuke kiwe okay kau ndule akwithia bo nundu ne tuyandu na kila kibo itengemea Ngai ni wo wakwitie okay wambia kwangulia ndono matabia ata nyindi kila ndono tabia aini monse kula mabika manaka na wititwe ni Ngai na wititwe ni Ngai umuthukume na andu ona mako kita as long as you are doing the right thing
at the right time, at the right place, ngoya kuika ukumikai. We nyamaza tu, Mungu akupiganie. Tunene obo wa musungile. Mesungile la ikuo. Kwezi no sindu wethe siende no sindu twethe twa by the tuona na hiyo kwezi ya hizo tamashabiki twa confused twese tuyatia twesunga musungile ni webola twa ile othia go. So misungile tusunga eno tusunga kwa kanisani ya badino sia gospel misungile siwe kwa kuiwa isawa. Okay. Ta Esther Mbithi. Dancer, by the way. Yes. I'm a dancer. Na mesungile kila ndona kunena nikanai. Pe mundu genuinely undu uzungite utegwa nda ukumika. Lakini pe mundu ngiwibaya uste utono sisi akaza mundu wesunga nai. Na mundu usu esunga genuinely. Na azungite humidie na nde kwewa bandu be bandu na nde kuona to kwika nai nundu we kabisa ekite kuma ngone naona aili to kusungo yuzu unless we mutabya umweke ndu bayu uzongete bailyo nibe kwete dina nundu wa kila mundu aswania yani kwa kubitu swania akibathukani ukona. Na katika kusunga nutono usungo ndukewa we aye ninabita you onethi ya undozi wona we kanenza as long as ni wewe wazia wandi ni wakuya ni wabita ni wailite ku control ni wailite ku sizio kama nondo wailite ku kumya kiu wewe aiba aye ninabita pala okuigwa ni wabita nundu beba mutheu wanga ni mwalimu ni wailite kumana ni wabita no ye uyitunga ko yo misungile imwe ingwa utai kana yitwa andu kiliko sio si matwa. Yes, you are preaching the gospel na katika ku pass the message ithi ya company katika wini ne maundu maingi be kusunga be mwikile be hii message bondini be mukunile nukwana sindu isu sionthe uni waili to sisi okethia sindu isu sionthe ni cianenga ngai utai na bai mundu tona kumia othate katika combination ya sindu isu sionthe na uthate wa wiwa kana niweze be andu matenda kukana abate be andu matenda kwiwa ba wikie nai nukona na yu etha we mundu wa muthembozu utatungika then ithi tu bai undungi mundu tonya kwika akito kwika wikata yuba ni balaba ku na ngai nukona lakini tuizunga tuikuna mbathi tuyikata tusisie kindu kila kitona kutuma iliko situ itauma ita ndaivatiwa kuthi undungi kiuno zondo none niwe producer kwa yasia masa ni masemba Christopher mweu niona we yasia ngwenenesa nindinalika karibu sana Christopher lakini wethi atu imino kilelia so ikulio ya mwisho ni tuonete Queen Scandals katika wini kana ainima gospel ainima gospel kana si ainima gospel na we tueso kuiwa we katika any scandal secret ni chao nundu by the way tuonete na wewe mundu ulika katika scandal sino kwenda lakini we niwonekete we scandal free yani ndwina any scandal kana ndo akomana na any scandal secret ni chao ela maybe utono tabia ainima gospel mati nzesi yakikenda ise kwithia nimeso biana na mundu mamu thembosu we iboleje ni umo lakini yeah ni umo lakini
nditona kana jizi kana nditona kwaja kana ati nina secret bandu lakini sindu ila itonyo kwete ya mai tono kwete ya sindu sitenzio no utilote ne yes utilote ne nundu ugwei pai kindu kikatha yuni wa mundu ngai ataonengere sigino pai kindu onata kimu pai kindu kikoko kuthandiki upa ngai ataonengere sigino kwa wewe sigino ya beba mutheu wa ngai ndwaili to kwitunga tunga no kamanya maundu ala kubiyu ni ndona kwasie mundu wende kalonga ine that is what I can say. Esi ni message ya mundu kwitwa Esther Mbithi na ni mundu bise Esther Mbithi ni wewe mweni waitu muthanyani wa umuthi so tafadhali twithe tuyati ya mundu kwitwa Esther Mbithi katika social media accounts by the way nikenda wise kwithia tukunite maundu onesa so Esther tuminokililia ni ando sie kamera ka kwikenda wise kwithia no atabio mashabiki maku ndeto ya muthia nendo mutungia mubeanu ndo akwithia mwiandu mako mabinya mwingwata kwoko katika kusizia mbathi siakwa kucomment kusubscribe na yani kila undu wonde wikite kwondu wa ku make sure kana ministry nini ya grow na ni yabikia andu ingi ngai na kwathime nina kutungia mubea na ngai ende na kwaamya mipaka yaku na andu kanoe ni kusizia mbathi siakwa kusubscribe kulike kushare ikakiu na ngai yekie bade nizu ndene waku nikenda undethece kubikia ubo andu no bo. Yes so mashabiki maitu umuthi katika studio situ cia EKAI TUNEENE twi na mundu kwitwa Esther Mbithi wa mwenda kachonjo tafadhali tusembe katika YouTube channel ya mundu kwitwa Esther Mbithi nikenda wese kwithia ni twa subscribe na pia tuimwati ya kula katika social media account yake by the way nikenda wese kwithia no twane na nyani twa mu follow by the way nikenda wese kwithia tumusupport tenesa nona itu Twitter wa EKAI TUNEENE ino social media accounts tafadhali twithe tuinena ni wewe nikenda wese kwithia tukunite maund onesa na kwenye personal nito Robert Mue eke kala kamana ka kweo kambani so tafadhali tuatie ni katika social media account nikenda wese kwithia tukunite maund onesa so mashabiki maitu tuenda umia kwa umuthi tuenda umutila bau na tuimwea mwei amwathime tuonane wakatano mwei atunenga kwitha no thayu ni mwendete pyu. May God bless you, may God fulfill all the desires of your heart. God bless you. Thank you.